Asia wa fa ngalo ai. Lana vala au I lo soifua malo wola. A tatu ngalu lue ai to no le ngaluenga le atua, po le kalesia le atua. E ala misio. Amen. So se kalesia la vana fatuina le atua e ala I faalinga. Lenga fakuinga ai e kalesia. O le kalanga kula e kalesia faku le atua. O tele o tala no tula e kalesia faku kanga kai langa e kalesia. Amen. O lo kalanga kula e kalesia sa fatu le atua. E ala le vala au le atua. E ala le ngalue le ngapa ia le atua. E ala I faalinga na ave ka. O e kalesia umaia. E ia o mami sionga nga mai le atua. E lima ta inai. E kalesia. O le misionga foi. O se kaiala. Mo le kalesia. Po le melea e whapenganga kau ka kai ai le kalesia. Inga ia whaatino ina. O le fina ngalo le atua. Nga au mai e au nga mulimuri kai ai. Tangata umalava ua ta ua o le whanau le atua. Amen. O le misionga la lea. Leo kako kauloko inga. E leo le misionga la kauang kauloko. E leo le mea kaua kauloko le mea kaua le atua. Lo kako loa kauloko le misionga. Pe kai o le mea taua le atua le misionga lea. O le whakingo. O le whakaungu. Langa akako le whakaungu inga. O nga ka alo sa ungole o sa kangi. I lau langei. Amene. E ao la ia kakou. Unga kakou koe kilo mvavai. Wae o le misionga nga mai e le atua ia kakou nga mai le sunga le apostolo ia Viliamu. E whapena o na lima tai ele worship center worldwide. I le ngaluenga wha missionary. I le lau langi atoa. O nga winga la. Le ua kufa mai ngai e kalesia. Kai kasi o la le worship center. Le misionga lea. E ao nga whakaunguinga. E ka kau fo ilai e kalesia umbalama. O nga siaki. I kausanga ka ikasi. Po anga I lumal misionga. Po ngofol misionga. Ameni. Langa kaua ke le tua misionga. O whapea ku nei tai au. E kaua ke le misionga nga me le tua. Ameni. O fesiri. O ye whakaunguinga le misionga. O ye whakaunguinga le misionga nga me le tua. O oe. Ma. O kaua e whakaunguinga le misionga. Ameni. Sua lau tusiri Isaia e fasu malua. Leo la amalo lor sunga ya la vea la kako fai kau fakasi se faungalo kuspa ia la mai maul pefua. Isaia e fasu malua. Alon fai upoe ono mo fai upoe fitu. Molo lau tusi fai mai amene. Mo ila tolo yetu spa ia palangi. Ia lela ako silsila mai lunga I. Le screen. Yo eva le vave o fai nga sem. Le wai lunga. Fai upoe ongo mo fai upoe fitu. Mol kuspa ia sa mo fai mai amene. Ia la tatu fai tau fatas ia. Na o wala wina oi le amia tonu. O te tawhi mawina lo lima. Ma u leo ya te oi. O te avatua foi oi fai mawhea ngai ngali nu. O le malama nu ese. E whapupula I mata o e tau aso. E au mai ai fafo na il falpui le ua fusfusia. A toa mai wana nofo il pongsa. Ia au mai I la tau na le fale ua ta ofi nai. Fa malfaktala ngala fingo pa ia le atua. O a o le li. Na o wala awina oi. Ma. I le amia tonu. O ka uala. Wa umanga wala awinga ile atua. Wala awinga ile amia tonu ile atua. Ile amia kongo le kangaka. Langa la amia kongo le kangaka lefa imele kusia iselom tau poeno sumal fa. Fa upoe fa. Ua pisi-pisia e peyo ia le mai. Ele ailas kaka wa amia kongo langa e makangala amia kongo le kangaka. Ala amia tonu ile atua e ala alfatua tua le maliwa Yesu Keriso. Leo mawhai ai o ngā fifi ai lo ka whale kongu. Ai ko kofi mawala au ka ua le atua. I lana ngaluenga. Lela wa kai ele kai au lengi. O le vala au le atua mo ka ua. Pau leo le vala au. E lainga kukusa umai kerisiano. Amen.
ese mai la mai isi vala au uma le tua. Le iai ia kofinga fai fe au apostolo perfeta fa evangelia fai fe au fai aonga. Yo ma mea lofa le nganga pa ia lo kufa le ekalesi tangata te to tas. Amen. Le iai fa malo lo mai yo iai le perfekanga iai le fai va venga. Amen. A le vala au le. E kukusa umai lava kako. A se vala au piko siling na mawalunga. Le vala au le tua ia ki oi ma. O le fesili. A oai ka ua wa kafa alfi ngalo le atua. Mako kofi oe matotofi ya ulana ngaluenga. O ka ua ka kafa le tonu leo mau kingo. Leo fai mai le roma tonu fo pelusu makolu lang si ia ko sunga ro pati tayao. Fai mai ya. Ioi. Awa ua ngasala tangata umma. Ma ua le ho oai le mamalu o le atua. Wale au aku kanga kal mamalu le tua ongolang sala ava ai oil fa merikana ku spo ia wa vala awina le tua oe mau ile ami tonu ke lo e pe ako kofi ka u le tua ma vala winga ka u ka ke fatino le ngaluenga le tua wai ole lo fo le tua ile kofi oe kofi ya unga ku kia ile ka u oe faile ngaluenga fa bisionga le ngaluenga fa bisionga ele ai longa lofa molonga leile foi mai le fiong po ia le atua nga ia vala au oe mau mo mua ilanga mi kongu au e ka ua lua ka ofi mau lo lima a e alu lan nga luenga fa mission ale pekelo ka la ia Yesu Keriso o la u ele atua lo lima la u ele atua lo lima ai san melinga u ele atua lo lima o le fa unga la ku de ku ia ki o ele kala ngoi ka ngaka ma liu lo to tangata langa ka kuonga ka ko e ngoma le nga pa i le tua ele ai se nga liu ai mau kingo ka ko kele saunga le mbu i le vala aulea pe afrika ku kionga ka ko la lenga nga fa merkala ku spoia o te ta ofi mau oe i lo lima esa pala ia ku fa unga ele nga pa ia amene e la ku fa unga lua nga ke leo ya ki oi va le lo fa mlanga leo le tua amene pe menga ke leo ya ka ua e ka ofi oe longa lima ai ngake pui ma leo ya ki oe. Amene. Le fe melkusia salamo me pa usko afi o ka fere kai mai ya ki oe ai sea o le pui nga le tua. O le leo nga le tua ya ki oe ma. Amene. Le leo ai le tua ya ka ua. Ah. Le fe melkusia salamo se laulo su makasi fe mai ya. Malo fa fkai wa ulangonga o kofia ai o le leo Israelu e letu li moe e le moe lava e fa fonga le o le leo Israelu e le kuli moe e le moe lava a o le leo foilea o kako ai sea o oe ma o le kali ma la finga o le tu o le kal no tu se kal tia lam tau pe fa fo u pe fa ma le lima amene fa mea wa winga mai le tu lo nalo ina ia fata wina ila to mo no fo tu la fono ina ia ve ila to ma atali ya lo ka uai o la kali ka uai ya ola o la finga la kali o le tua le fa mal ku se roma long ka po su male o mo mai le nganga o le tu yo ka ko nganga fa nau i ta to o le tua e kala ngo mai Yesu le yo nga evangelium ta mo fa po su malu o le talia o ia mo fa to lo suafa ne ya va to ile manuia e ta uai la to le fa nga o le ku o tata o fana o le tua. O lo iai la le pui nga le tua. Ma le leo nga le tua ya ka ua. Lango ka kou fanga o le tua. Amene. A le vala au le tua ya ka kou. I langa nga luenga. E mo o mia. E mo o mia. Fa me fai o e mwhia ngai nga nu. Ai fai umal fai upunga e ongo fa me ya. E fai o e ma malama o nu esi. La le malama. Ale ke ala mai wa malama o fa sulu malama Yesu Keriso i lo so fu amalo wola o le malama ngale mo mia Yesu alu pe ngo fai mai ele tu se mata yo tau pelu su malvan fa su malaiva fa ya yo to otto fai no malama so baptisa tu su afta ma le alo male nga pa ia amene ale ka ngo mel ma ke yo ka upeli amen fa su malfa fa ya o to o le malama o le lalo langi o kako malama mo lalangi lalal me foi malama le kako kau ang fa malama ku si malama o lai mo mi lalangi kako
Ma kwa mo mia la langi ka kou la ola pong sala kou. Ale la vele ngofo ka kou ngavala au ele tua. O ka kou mau ale malama mai le tua. Ale fa sulu solo e kou ngai fa sa. Fa fiala langi de fa kali mai. O ngavala au ngai ka kou ka keo ya. Au mai tangata I ya Yesu Keriso. Amene. O le vala au ale tua o se vala au ka au akele. E male fiong pa ele tua o le ngake mau ngangor kang ka. Kanga ka? Ai afa pela ele mo ke siango ngi ngangor kanga kala. Pe feli wa pe afa pela e fa sanga I upunga. Amene. Afa pela ke siango ke mo nganga le femel kusia e poko. Ai ke siango la ngake le mo nganga le alu kala so fo Yesu. Ola la ka ngol ngaka. Ngake sia. Fa vasi. Amene. Fa vasi vasi. Kulo. Ele fa mal fa upo fiku, fa kau mal fa upo fiku fa mole. Fa me ko ako ya fa pula mata o tawaso. Ko fa longo Fa mai le fa ungol fa upo e ongo. O oyo le mala mong ese. Le fa mal fa upo le ka upo li mol ma ka yo fa upo sumal fa. O kou o le mala mo la langi. O le winga la kala Yesu. O kako. E mala la langi. E leo ko ia Yesu la langi. Wa fio o le langi le tutum tau tama. Au kako le wa umanga o hao mai kako ma fa mala kako. Wa susulu melo na mala ya tato. Ma wa ngofo mala nga po ye kongu ya kako. O nga wenga le fe kako. O fa wa o le nga wenga nga sau Yesu e fai. Ola. Fa pupula maka kawaso. E lua ko inga kawaso le lolang. E kawaso faletino. Ko kawaso falenganga. O ia kawaso uma lua. E fa malolo uma, fa pula uma. Amene. Ale kalongol kusia Luka. Luka lom ka posuma leongo. Maya mulmuli aku fo ia va venga ya ke okou. O fa malolo ma iku kuri ke mong long suafa fa pula kawaso. Amene. Pe aka ko fa ko le tua, pe aka fa ko ngoi le mission ale tua, ma fa ka ngul finga le tua, ka ke o mal fa ko e faia e le tua va venga. Ale fe merkala Yesu yongso. E sidia ku me ko ke faia lo mengo faia, pe faia ko ke fa ko mai. Ia tia. Amen. Le la fa la winga ka ko. E fa sulul mal lang. Ke lo le menga le ka wa misa mengo lo kirsia. Ko ka wa misa men po lok ma fo mai fea o fe ko ai malama lang wo mai wo le kala ke riso wo mai malama sulo ko malama lesi fa ilo ko malama le wo fa ilo ko o ilo ku spa yo si dia ku lo ya ke o mama ele ka ria ele la winga ka ko le ko ka ko ke mai ka wa il malama ka ke lo po ai si dia ku ai e mo lalo kasi al men vala wele to ya ka ko mai wo ka ko lia Yesu ave mari fa lo mo ki ngolo le fa va e ka unga ka ko o Lale, leko ke kapisa ngai ma vevesi ngai ngari ka ba lomba ngari finge. La ya fa poi pola ko. Ai sea. La ngal ka ko pisam ka ko fongofo. Ele ai senga luenga la ukesiango faya. Wa mo la ukesiango ane ko ngal kusile. Le la umango si ia kude ole kala fima kuspoia. Wa mo le fanga wole tua, o ka ko wenga vala winga le tua. Aka ko fe ia kulai no Facebook mo ka ko comment aku ia ka ia mo fa poi pong. O lea leo ngā. Aol kai mea ka kauainga o ka kou le lalolangi, ma ka waku le lalolangi. O Yesu e ke olai. Ma kau kingo le lalolangi. E lea ia sesi ku ainga kakang whele kua. Ngā le lua ku ainga whele tua. Ngā le kamaloa malfafinge. E lea isi ku ainga kaure kei. Lei masu mea whapenga o kol kuspaia. E lea ingi ku ainga kau whafinge kol kuspaia. Pangalea. O lai lava o kupua me ye laulangi. Aisia. Wa whaapongi sae ki apolo kako maka. Wale aise winga nga o melma malamo Yesu ke riso ya kako. Awa koe kalo e sakangi o kako maka. Kako mele ngei kako ngofo ma enjoy mangel ma fangfanga ngofo. Amene. Wale faye kako le misionga nga me le tua. Ole misionga to go and bring people to Jesus Christ. Ho e amaika ngaka mo Yesu. Le kalesia.
O le whiau le ngā me le koe ke au kaua. Sa u kau alo ile ba ko le upura langa wa uska ngaka le o anu foi kala ke uso. Ai le mafai o ngau alo langa wa mai pa kingo le tua. E a ya fa kong wa ko foi ma wa ko foi mo ka kau ka ko. Amen. E ka kau ka ko. O le nganga o le fefe le sia nganga le polo ka ko le o mo le mau. Amen. Kala vo. Se amuia o ko pe fa ko pe la usu su ida do ko ingilis. Mai mau pe fa nga ka kau le masau o ingilis. E fa o la inga sia nganga. Amen. Ai wole fa nga mo eles kinki mo eles ka mai kiki. Amen. Ai fa nga mo mau Yesu ka waku lo langi o Yesu o lola. O mai a Yesu Kristo e mau le ola fa. Tala vo. Ia ngau lo ko fa nga lo wala mo le. Amen. Fa kaya sia finga ya Karen le wo folo ngola ya lu kal e mo mau mo Yesu. Amen. Avisa o pati mo Karen. A o ya lala mai foi ngai kai ao o kala vo a o yai lo ngau e ke alu ke ngalu e fa mission ngale. E le mi se ka fia o. A o e loa mai le tu lo le vala win. At ale fai mele kusia a Roma sumalfa. Fa upo fi. Ele ola se kasimo ia lava. Ele oti fo se tasimo ia lava. A fai tatou te ola. Tatou te ola moleli. A fai tatou te oti moleli. Pe ola pe oki kako. O tangata lava o le atua i tatou. Amen. O le ala kau ke ola moleli. Ale ekalesia. Wa makua mo mia lava kako o fa kingo le mission ale nga mele atua ya kako fai. Langa e makua ka ua le atua o le faku o le atua. O le ngaluenga fa mission ale. Asia. Langa le mga o le kua fango i siska ngaka. Ale kan ngomali ane evangelium ta upo tolu fa upo sfuluongo. Fa mea fa kasi ia. Fa longo la. Ele imali fua Yesu Kristo. Fa mea nga awinga mai nga ya le fano se tasi. Ia le fango se kasolala lo mga. Wala vai oya le ola fa va ko penga iska ngaka la o se oli. Aso uma lo fe oki peka ngaka mo se oli. Ia langa leu ka ko mai ka ko fa pea. Me asili ya o mo le ngo kia le ola fa va. E se al me ki ma fa piko fa penga. Ele fa piko mga ko le tua. Anga fa piko mga ko le tua ele awinga mai Yesu Kristo. Ku peka ko fango. Avele lo fa le tua le awinga mai lo ngalo. E maliu ya la vea yo la vea ya inga ya kako mo le ola fa va o fai mai le kala Yesu o e fai ngo malava maso papatiso atu ile sua forta male alo male nga pa ia amen amen ele o launga ko le mission ka kuli mo mai ele fala winga ka ko ele tu ka ko mai ka ko malo lo ingai mangai me uma. O fa ko ka sa mangai me uma. Mangai lo ka ko la vi le tua. Mangai lo ka ko anga kalo. A le memo mi le tua. O le fai o lon finangalo. Ko fa kasi le mission alele. Ia Ola ngafi nga makai kakala inga. Laso ngafi. Fa fekai le kubu o fale ngei ya ila kongo mai o kala. Le ofil fale ngei. Fa fekai ya ropati ma la fai. Sa fa penganga o mai fa ka ule mission. Le ai mangisinga o mai. Oi kalo fai le tua. Kalo fai a Yesu Kristo malonga maliu o sakau. Ale uka ko mai ka ko ai ur fa olakanga. Wa ka ko musu se akul fa olakanga ile sikanga kala ile ro. O lai fi pula maka fa le nganga o le sikanga kala pongsa. O le sikanga kala fa pui
O le faipui o nganga, a mai fafo, ma le mele faipui ai mai ave i le malo le tua. O le skanga kala e ola le pongsa, ke non fa fika uri ke lele iai. E fai o le pongsa o lalang, a le pongsa fo i makongo o le aingo le tua. Amene. Wa koe pongisa kako, kaluol kako le whakaunguinga o le whinangaro o le tua. Amene. Wa koe ka waso fale nganga kako ko kongo le fale o le tua. Wa ngaun ka ua i kako o le whangau o le kua. O le ka waso. Lala wingo le ka waso. Ale kau ke le whakaunguinga le me le tua kako ke o fai. Amene. Le kako mai le kako enjoy fai mai o hao kersiango. Whako ai loa kersiango. Inga ua. Wa kinga inga e mol mau Yesu. Amene. Inga ua kinga inga e whapengawa ka la Yesu Keriso. Ol menga ka kersiango. Amene. Wa vai so o Yesu ka minka ape ai wa fio Yesu langi ka ape lo e momoli kalale. E fasio ki fa maturos. Fasio ki es ka ngaka o kalale ya Yesu. Ai ol mele le fefe ka ko e kala. Ol kai minga ele ko fasio ki o ses. Le mi se fi fasio ki o. Amene. Ai ale momoli kalale Yesu. Walwa o momoli kalale Yesu. Amene. Ale fai mai o le pui le tua ya ki o. Leo le tua ya ka ua. Amene. E kausi le tua ka ua. Ni fai mai le isa ia ngale so o kwanga piko i lumare isa ia fakasi ho pues furfa mai ya. Awe ke fefe o loki ya ki oi. Awe te pa i o lo watua. O te fa malosia oi. E moni te sosani ate oi. E moni o lo tau fia oi lo lima tau o yele mi ko. E pepelo o puia. O lo kako o ngale tua mi ko. A fe mele isa ia lima fo suma kas. Ele foi fora o mai longa fon. Se ia whakaungol me whingalo iai manuia fol me awinga ku iai. Wai ole kala le tua nga whai ile kusi angu mera lom tau pelusu ma kolfa usu mariva. Whamea, mai le tua. E le o awas tangata o te tala pepelo ai. Po le atali o tangata o te salambo ai. A o whetalai, o te le whaia ea. A o whetalai, o te le whatau no ina ea. Le alang whai mai le kusi pa i le whiang pa i le tua le mka upure kau ke le whiang i le kaangei. O ke ka ofi o lo lima, o ke leo ia ke oi. Amene. Le ango mau or kuspa ia le ka umai el pui nga le atua ia ke oi ma. Amene. O le mea lea, o le misionga lea, e mo mia le wha marusio ka koe e whai. Nga leo se wala au nga o lo paki ma la whai. E la vea i foi ma. E la vea i ka koe lava. I lo ka koe wo. Amene. Kako uma. Kele o ko ele le ingirisi o makongi kele kai me wakfa kasere ismala was. Ai o kele fefe la ke mo mal swafo Yesu Keristo Isaiah o lo o ya ka o le tua. O lo ya ke o fo ile tua. Kako ke kula ye fakingo le val au le tua lo o to wola molo nge yola. Amen. O le fionga le tua le wa mai. Ai fai kau le luka lom ta upe. Ama rekolom ta upe sful malfa. Te so fa lo kusi rek ma rekom ta fu malongo. Ma walo ese fai kau mai lo fa mol. Fai upo su lima e o su van. Le la tau se moni lo tua tau tala ila tau ngana fo ta mo fi ila tau ngata si perfectado fuera ta pa mo mole para ele fo la lei mo ora o festana ya te fo o ia ya te ila tau o atu ia o tau de lalo langi umba ina tala ia tuai le tala le tangata o malava o le fa tua ma paptiso ina e faola ina ia au lele fatuatua e fasala ina ia e mulmule atu foi nei failonga ye fatuatua e tutula ila tau te moni lo ingoa e tau talatala ila tau ngangana fo fatangofi ila tau ingata a fai ila tau te inu se meo tiai la tau te lea faina ilava fae atu foi o la tau lima ilungo e mamai ma fa malo lo ina ila tau e mo le mu ia ko fai no ngai ia o pe ata ko ya e ka la i le swafo Yesu Keristo
Ai se maka ka ua uluma o tangata. E mafo ilo watali. E kau o e luma o tama. Ameni. Koe whafonga lei. Ai se mai ka ua ui luma o tangata. E mafo ilo atali o tangata. E tau i tatou i luma o tama. Ameni. A whaila kako ke mamai o e ka lai Yesu Keriso. Ari, e lefi ka ua Yesu Keriso kako luma o tama. O lelo kako loa inge. Nga ka ngaka lava ya le molma watu le swafo Yesu Keriso lalangi. O makwa fai makauloko Yesu luma o tama. Le ingolea. Le ka ngaka lea. Aisea, langal ka ngaka lai ngake faya le misionga le tua. La nga ke faya nga luenga le tua. Ver ko kelo kala inga ye sala lausolo. Ka ke oso kle manga ala ku mai le ka ko ngunga le kala inga. Mon mau yova o ma monga o akala inga. He vai o mingo i kala inga pipelo a ngo foka i ka ko ngunga. O le ka ko mongi le tua le soifu. Amen. He vai le fe wa solo kala inga ia. Ale fe wa ka ko su e papa ki yes ko nga e ai. Amen. O kele o ke ngia oko. Lango le upunga mele tu e vaku yaki oe. E vaku yaki au. Amene. Ua faa ngongoa le atua. Ua pongi sale malamalama nga mea kako. Kalu ele o kako mai kako safa. Fai ma kako ngofo i kongo le farisa. Ai kako leo e kufaku Yesu ile lalang. Amene. Fai mali maka yo lima. Fai po sumal fa. Ai se mai ka ua ulu mo kangaka. I mean, awar ko kuala me pa maku ilalo. Ai kuku maku ilunga. Inga ia iloa mai fale uma. Amene. Ole malama le wea ki oi. Au ole ngā kia. Lifi ilunga le malama lea. Whasusulu aku i le lalolangi. Ia iloa le lalolangi. E kasi le atua moni. Na ole atua le tama, le alo, ma le nganga pa ia. Ole vai whikau wai le kelo e ka le sile se senga o karikongunga. Au ka ua le malama le karikongunga mongi. Ole atua, o lo tātou tama, mai Yesu Keriso, le alo o le atua. Ma le nganga pa ia o le atua. O ia le kako ke au ngai. E ka kaunga malama mai laulangi mai laulangi. Amene. E lopo e alala mai, aise ko kele o ngia nganga li liu lau mo le maa. Alanga ke vai mawalalo ya ki oi. Langa wai mangaku fape e ke le iloa ma se mea. Whawhenga le iloa se mea le atua ke le yaki oi o le atua le ngake pui kai oi. Whawhenga e ka ukingo lo nguku ke le iloa se mea. Au kako e kalanga oingi. Kala negative. Kaunga e kalanga positive lo olanga malo olanga. Amene yaso faiso. O le mea whenga e ke le nga mafakia e ka kaulanga koe kalangoa ka kou e ke le iloa se mea. Faiso o le whamkalanga le iloa se mea le atua o le malamalama oe le u malamalama. Amenge. Isi kami kak whalong kuis ka mai o hao le monga apa au ngau. Se wale meu whakusa ia le monga apa au ngau. Ko ia upu whasamoa ia le whikaui. Amene. O oe o le kangaka o le kali ma la finga o le atua. Ele oe se monga. O le kali o le atua. Amene. O kele o upu ka ke whalongo ia i kala kangaka. Asau le skanga laku le skanga mga mia sembea o le ngei le kala ua makuaku mawalalo inga ia vaku le kali o mele vai au ngi fa penga ka ko Christian amen ale fa merka ku spa yo ka ko malama lalang a malama la ka ko kala ngoa o or kanga ka manguia o or kanga ka soifua malolo inga o o le kali o le tua o fa winga o or kanga ka mangmalo e ki kala ngoa ya so uma ai sea wai au lunga le nganga o le atua. Wanga ko ufo ilanga upu lo ngutu. E ke kau kingo ya o ilo wola. O hau kanga ka manguia. Amene. Aua ke whape se yo manguia ngo kau kingo le no. Fai maile kala aroma. Maya, kau kingo lo ngutu e. Kari kongu lo loko ngale. Ol fafi ka uri le se kako amio. Ko anga fai kau kuspa ia. Kau kingo lo nguku. E o mai ai la ni tonu. Tali tonu lo loto. Waiola. Ameni. Fai maile kusia
e peru su mal kas fa upe mua. Mai ia fa kasi ia. Han fa ku fa lango me fa mo ia mo kingo me le vai. E ka ko ki kalango le fa ku. Le fa ku le we ka ko o me umanga mo mia le ka ko ka waku langi. Ka ko ki fa ku ai alu la kala ia Yesu. Kala i mo fa totua. Amen. Ai kalango foi lo langa. Kalango mal fa ku lo ya ki o le tua. E ke fa pe kwai Dad, I am blessed. I am prosper. I am valuable. I am anointed. I speak life upon my family. I speak bless upon my family. E kalango fapenga. Ile fa kua. Ele ngo sesos kasi kalango. Aso umaro kakowola kalango fapenga. Ai alu fa kala ke fa kule tu fa fe kai nganga wa fa mai e ui ke le kalango kuses. Ala wa ka kingo le tua. Ole amo nganga. Kalango ile fa tua. Amen. O fa pengalo nga move le tua ke le ku mi ngoi fa ku. Amen. Le kalango mal kusi ai pero long ka upa sumal kas fa upa ngo fa mai ya. Awa o tata me ai. Fa mai kusi ngal ka upa su kas fa upa ngo. Ale ai se fa tua. Ele ma fai ona fia mai o le tua. Awa ka kaule luaku le tua ona tantono lo soifua oia. Oia foi na te tauia mai o le matua sa ili ia te ia. E mo o mia ke le siango. Le whakaungu o le misionga a mai le tua ia kako whakaungu. Amen. E le ngal kako pepese. E le ngal kako kauloko o le gai misionga. Awa ka kaunga o le kai me ka kaunga kako mingoi. Aisia, wa laka le aso le li. Wa mo o mia le tua le whaola inga o ka ngaka langa wa kar kai me le li. Awangin kako mai ka whakakani kai me o sikianga. Le ia fia o fo ngai la ka ngaka sikianga. Wale o nganga pasianga yo au kafa mo le mau ia ia la ko falfainga luenga a e lo me le nganga pa yo kaunga share fal kanga ngaka ngai ko le falfainga luenga. Share ia. Amen. Amen. Ai so anko so anti fa penga o pong sa fa susulu e lo malama. Ai lo fa longo ko pala vale mai lo anko mai pala vale ko mo. Amen. O fe el malama le ya kako. Amen. O upo le fiong pa ia le atua. E ko sa o kula. Mo oi. Mo au. E mo o mia le fai o le kanga luenga. O le kalai. O Yesu Keriso. Ile lalangi. Auange pongisā lo ka malamalama. Auange pongisā le malamalama wa mai le atua ia kako fa susulu mai Yesu Keriso. Auange maliufua Yesu Keriso. Amen. A fai te alofa ile atua. E ka kaunga e whakaungu uinga mo whakaungu uinga. Le misionga ngā me le atua. Tātou teo e au mai tangata i a Yesu Keriso ma ave masuri o lona ainga. Amen. O le mele le maomia. E ka kaunga koe a mai ka ngaka inga i whapenganga a wakul malo le atua. Kau ke leo e mai whakumanga ko loko. Kau ke leo e ka lai aku i le Hallelujah Worship Center. Kau ke leo e ka lai Yesu. Ao mai ka ngaka i kongor kako saunginga, praise the Lord. E leo le aunga kau ke oe ka lai inga i a kukumu loko. O le aunga kau ke oe ka lai mo le mauia Yesu Keriso inga i whapenganga kumulangi. Ai whangau ngau se oni. O le lave ua makua kumu sai se oni. A ua makua ngau alangi ka ngaka o langi. Amen. Pe onga whai akur kau ki ngonga ngai kai au. Ua makua kele au ka ngaka lai oki aso uma. O le iwa se fulu pasenge o ka ngaka e fe oki aso kai kasi. E o se ori. Ke masalonga le se fulu pasenge a. E o le malo le atua. Amen. Kaluai. E le o ngā lue ka ue whaakingo le misio. Maa ngia ngā lue ngā kakau ki whaia. I ia le atua. I lo wola au ngai le atua. Ma lo wola kau koe le atua. Pau a leo le me le o ngoloko ngā kasi e kakau. Koe pau a leo le misio ngā o le wala au le atua kakau ke leo kuku whakasi ai. Ma loko whakasi ai. O le a misio ngā. Koe whai whakasi al misio ngā. Kako ku ua ilea ia. Evi ia tama. Pe a kako ua whakamu. Langa wala
au lo kako wola. Malanga nganuenga. Hallelujah worship center. E ka ua lo kako wo aku e kala yaku Yesu Kristo. Ta ua keli. Ole makua ka ua. O se nganuenga piko sililea. O nga mo mia. Ele kalesia. Ma mo mia Yesu Kristo. O lo kako wo e kala Yesu. Moli mawatu le malama le yaki oi ma. Inga ia whapengao nga liu tangata. Ma mai ka ngaka le malo le atua. A mai fo iku morka ko ku praise the Lord lang kaunga nga o kongolo. E a hoa o ila ko ile upo le atua man nga luenga fa missionary la langi. Amen. Pa kai nga yuso lo aku Africa South sunga ya Matthew Morecho ia mai la ko umalawa lo nga luoi Africa South. E le fa ngofia. Ma ka le fa ngofia o le nga luenga le. Le o le ke no masalo le nga le fa fa kaka ko. O ke mumusu e fa yaku kangaka ke o fa yaku kangaka fa pe merka ka ya. E ke lo e kumulo o le fiong pa ele tu nga ya lo le kala o le ale chau sa pe wa o iska ngaka e ka kwa fsidi Marcus pa ia a fsidi Marcus pa ia ka li fa le afa pe fo e ke le o lo le mela kala ngoma ia ka fa le ke le sa o ka ni ofsi por me ia sa o ka ia Yesu ke riso ave mari fa o le lo la pa wa kalme amen ai o ka li fio la vale ia amen ave le leo malu ave le file mu amen nga le lo le fsidi uso e lo fa le tu ia ki o ya la kua kusunga fa lo kusingi ka fa manguia le tato ekalesia swa fo Yesu amen toi tu va tasio au avese tau na pati